na zaboravljenim ravnicama Kosova, u ljeto 1389. godine skupila se vojska kneza Lazara. Hiljade duša iz svih krajeva srpske zemlje stajale su pod istim nebom, spremne da se suoče sa silom carstva koje je već gutalo Balkan. Zora još nije svanula, a tišina je nosila težinu odluke, sloboda ili smrt. Niko od njih nije znao da će to biti dan koji će vječno živjeti u pamćenju naroda. Među njima nisu bili samo kneževi i vojvode, već i ljudi čija su imena zaboravljena, ratnici iz naroda, sinovi seljaka, monaha i pastira. Oni koji su ustali ne zbog slave, već zbog zakletve da će braniti svoju vjeru i dom. Tog jutra Kosovo je postalo više od bojišta. Postalo je zavet, suza i ponos. A među hiljadama rađali su se heroji koji će kasnije pasti, u tišini bez imena, ali sa slavom večnom. Dok se prvi zraci sunca probijaju kroz maglu nad Kosovom, trojica ratnika stoje rame uz rame. Toplica Milan, hrabar i tih, poznat po sili svoje ruke i vjernosti knezu Lazaru. Ivan Kosančić, mlad, ponosan i brz kao vihor, nosio je u srcu plamen, koji ni strah ni smrt nisu mogli ugasiti, i Boško Jugović, barjaktar, brat devetorice Jugovića, koji je zakleo da će barjak nositi dok diše. Njihova imena nisu uklesana na kamenu, ali su urezana u duši naroda. Bili su među onima koji nisu tražili ni nagradu ni slavu, samo časnu smrt pod zastavom otadžbine. Dok su drugi govorili o boju, oni su ćutali, jer istinski junaci ne govore mnogo. Njihove riječi su njihova djela, a njihova djela zavet koji traje kroz vjekove. U srcu srpske zemlje, tamo gdje planine čuvaju tišinu, rodio se čovjek o kome će se šaptati vjekovima, Toplica Milan. Nije bio knez ni velikan, već ratnik iz naroda, poznat po snazi i časti, ali još više po ćutanju. Kažu da je u njegovom pogledu gorjela vatra odanosti, a u njegovim rukama sablja koja nikada nije zadrhtala. Kada je knez Lazar pozvao na boj, Milan nije izgovorio ni riječ. Samo je podigao pogled ka nebu, uzeo svoj mač i krenuo. Za njega to nije bila samo bitka protiv Turaka, to je bio zavet, borba za dušu naroda kojem pripada. Tog dana u tišini svoga srca Toplica Milan zakleo se da će umrijeti časno, makar niko ne zapamtio njegovo ime. U zoru, na maglovitom polju, stoji mladi srpski ratnik, spreman za sudbonosni dan. Kada je svanula zora nad Kosovom, Toplica Milan je stajao na čelu redova. Zastava kneza Lazara vijorila se iznad njega, a u očima mu se ogledala smirenost čovjeka koji zna da ide u smrt, ali ne i u poraz. Kada su se dvije vojske sudarile, Milan je bio kao oluja. Njegova sablja je sjevala kroz dim i prašinu, a svaki njegov udar bio je zavet, svaka rana, molitva. Borci su govorili da gdje god bi se čuo njegov glas, tamo su Srbi napredovali. Nije mislio na slavu, ni na ime koje će istorija zaboraviti. U tom trenutku Toplica Milan je bio sam duh otpora, snaga naroda sabrana u jednom čovjeku. Toplica Milan bio je poznat po tome što se nije borio iz slave, već iz zavjeta. Zavjetovao se da neće dozvoliti da neprijatelj dotakne zemlju njegovih predaka dokle god on diše. U desnoj ruci držao je mač, dar svog oca, a u lijevoj štit sa dvoglavim orlom, simbolom vjere i časti. Kada su se redovi Turaka približavali, Milan nije čekao naređenje. Zakoračio je naprijed, sam protiv mnoštva. Njegov poklič odjeknuo je dolinom kao grom iz vedra neba. Za Lazara, za vjeru, za Kosovo. Zamah za zamahom udarao je silinom koja je više ličila na oluju nego na čovjeka. Oko njega padali su vojnici, ali on nije posustajao.
Krv je bila posvuda, zemlja se tresla pod naletom kopalja, a Milan je, ranjen, i dalje stajao uspravno. Kada mu je neprijatelj probio oklop, on se samo nasmijao, podigao pogled ka nebu i prošaptao: bolje smrt časna nego život u sramoti. Tog trenutka legenda o Toplici Milanu zapečaćena je u srpskoj istoriji. U doba kneza Lazara među srpskim vitezovima isticao se čovjek oštrog uma i brze ruke, Ivan Kosančić. Njegovo ime odzvanjalo je dvorovima, ali ne zbog bogatstva ni moći, već zbog hrabrosti i časti koja ga je izdvajala od svih. Kažu da je znao mačem da pogodi neprijatelja prije nego što ovaj uopšte zamahne. Njegova sablja bila je produžetak njegove misli, tiha, precizna i smrtonosna. Nije bio samo ratnik, već i plemić srca. Govorio je malo, ali svaka njegova riječ bila je teža od čelika koji je nosio. Za Ivana bitka nije bila osveta, bila je obaveza prema zemlji koja ga je rodila. I dok se na Kosovu spremao boj, Ivan je znao da ide putem bez povratka. Ali u njegovim očima nije bilo straha, samo mir viteza koji zna svoju sudbinu. Kada je sunce osvanulo nad Kosovskim poljem, Ivan Kosančić stajao je rame uz rame sa svojim saborcima, Toplicom Milanom i Boškom Jugovićem. Svaki korak naprijed bio je potvrda njihove odanosti i hrabrosti. Mačevi su bljeskali u jutarnjem svjetlu, a zvuk okršaja odzvanjao je kao grom. Ivan nije gledao neprijatelja s mržnjom, gledao je s odlučnošću. Svaki zamah njegovog mača bio je misaona preciznost, svaka blokada taktika, iskustva i intuicije. Njegova brzina i pronicljivost činile su ga gotovo neuhvatljivim dok je rame uz rame sa Boškom i Milanom probijao redove protivnika. U tom trenutku Ivan Kosančić nije bio samo ratnik, on je bio simbol viteške časti i nepokolebljive odanosti. Na Kosovu, pod zastavom pravde i hrabrosti, njegovo ime ostajalo je zapisano u srcima svih koji su ga vidjeli u jurišu. Priča kaže da je upravo on, rame uz rame sa Boškom Jugovićem i Toplicom Milanom, držao ključne položaje, štiteći svoje saborce i kneževu čast. Iako je sudbina bila neumoljiva, Ivan nije posustao. Njegov posljednji juriš ostaje zapis u legendi, hrabar, brz, pronicljiv, boreći se do kraja. Kažu da je njegov duh nadahnuo saborce, da su ga vidjeli kako s osmijehom na usnama hrabro pada, svjestan da njegova smrt nije kraj, već vječna potvrda viteške časti. Danas njegovo ime živi u pjesmama i pričama, simbol mudrosti, odanosti i viteštva koje nadilazi vrijeme. Ivan Kosančić nije samo junak prošlih stoljeća, on je vitez koji u srcima ljudi nastavlja hodati kroz vijekove, podsjećajući nas šta znači biti nepokolebljiv i hrabar. Boško Jugović, sin herojskih predaka, stajao je čvrsto pred izazovom koji je znao da nosi sa sobom smrt. Njegovo srce bilo je povezano s domovinom i saborcima, od Ivana Kosančića do Toplice Milana. Boško je bio stup hrabrosti koji nije poznavao strah. Priče govore da je Boško bio ratnik koji je promišljao svaki svoj potez, ali u bitki nije dvoumio. Znao je da istina i čast ne čekaju. Njegov mač nije bio samo oružje, već produžetak njegove volje i odanosti knezu Lazaru i narodu. Dok je noć prije bitke padala na Kosovo, Boško je sjedio pored vatre, zamišljajući budućnost koju možda neće doživjeti. Ipak, u njegovim očima nije bilo tuge, samo mir viteza koji zna svoju sudbinu i odlučnost da svaki trenutak pretvori u herojstvo. Kada je svanulo jutro boja, Boško Jugović stajao je u prvim redovima. Bio je zastavnik kneževe vojske,
čast koju je nosio sa ponosom i odlučnošću. Njegova ruka nije drhtala ni kad su se na horizontu pojavile hiljade neprijateljskih barjaka. Kažu da je, kad su Turci nasrnuli, Boško zakoračio naprijed i povikao: "Ne boj se, zemljo moja", dok Jugović barjak nosi. U jurišu koji je uslijedio Boško nije spustio zastavu, nikad mu je oklop bio probijen, nikad je krv obojila tlo. Bio je snaga koja je vukla vojsku naprijed, simbol vjere i nepokolebljivosti. Legenda kaže da je Boško, teško ranjen, odbio da preda barjak sve dok je disao. I kad mu je ruka klonula, zastava nije pala, jer su je drugi Jugovići podigli, ne dopuštajući da se ponos Srbije dotakne zemlje. Boško Jugović nije dočekao kraj dana, ali je njegova hrabrost nadživjela vjekove. Ostao je simbol vjernosti i viteške časti, junak koji je do posljednjeg daha branio barjak svoje zemlje. Na Kosovu su upali mnogi, ali su 3 imena ostala uklesana u pamćenje naroda. Iako su njihova tijela nestala u prašini Kosova, njihove duše nikada nisu umrle. Narod ih je pretvorio u legendu. U svakoj pjesmi, u svakoj priči, oni i dalje stoje rame uz rame kao simboli junaštva koje nadilazi vrijeme. Kosančić, Milan i Boško, 3 viteza, 3 sudbine, jedan narod,